megalayapost.news. Xịt cổ vứt bách nó bung ra. Namar ka jimbun ki bar jela ki bawan tre bela sekane ga jela kram ki kot selagi babiang ngadu ki labor license bat ki wi kot babukam nakaliang ka FKGP umsing circle mendagasngi kala khamra napang ya ki jaka badon ki bar jela akatai musning baralap ru badon bun kini ki bar jela bakim don satya kot selagi babiang kaseng hapo ajing alam jong samla Gabriel Sun presiden ka umsing circle samla Shembiang Por Makri vice president samla Steve Walang general secretary rangkat bakit kot kilas dang gajing khandra keleng ki thanyum musning kamtam ki jakadi ki marjot naru ka than sumer ter hadum sning bat penpai yingru ya kitu ki bar jela ki bom chem ladon ki noi kot sta babiang nakaliang kaseng kalapa ek korwo ka basai saboro ki khasi ki bakhot tre ki bar jela bagi de ban penbiang swai ki kot isla jogi nong tre bar jela swa bakin wan tre sekane ka jela om ban am hadu bandalik khandra da kaseng haju opor nakaliang kaseng ka perem jur ki khasi ki balik benami namar bun ki de ki bas puncak kerteng kat ba ki kam bala penyat ya ki bar jela entah kaseng ka maham nang ni khmat bakan nang pit ngor bat banam ailat ya ki bapersang ban aimon ya ki bar jela Nakaliang jungi ka Federation of Khasi Jantian Garo People Umsing Circle nakapor ngi syat ban pet ngor ik syapang gini ki trading license pat ki labor license mo te nakaliang jungi ngilap ba bun gini ibat one trade sini ki bar jela long kim don ni ki license ki valid license ki babiang te nakapor ngi jungun tui ki try jungki baki ong baki pelek ki try ngi sik tui ki ba ini ban renew ki niki labor license jungki henry don ki bala renew henry don ki bom ken snap te nakaliang jungi kaseng yamenta sngi ilaya nadu na pas dang nang tina na seneng ter kumtu ban ilay ban khandra man lagi jaka bat kini ki badan ki valid license ki ngila sya ki beken tray bat kini ki bom don ki valid license ngila pen pha ni ki sing long ya ka ba menta kasngi long hadu beken dalayo sya ki valid license te bat habai de ba ka trading license pada mentang iba bun ba nak kini ki khasi jungi ki bala long ki benemi tebat kani kalong ki ek bam sung tanam namar ke ek baka ka ki dekhar ki wan ban kamai shani shaka jaka jungi khasi ka bagi khasi jungi ki ailat dak balong benemi te henre ngaprem juri kini ki khasi jungi ki bale kum kitu ki jaikam tebat haba ki khasi jungi ki ladon kata ka capability ban tray ban le kan unu ka kam tik beli ki mle dala de beli ki hab ban long ki benemi te nang ni syakmaru lading ilap ikinu ki balik gini ki jakam kin selek dak peting eki te kani kedi jing maham nak liang kaseng jungi megalayapost.news.